Kublaya pi baro ki ba pet kan ni kubor upet ngor cable news. Kimat bakong san mentang tayo kilong lap katanan election badon si hajar laispa san pau saungut ki duplicate elector. Tuwet kinon hikai SSA sa secretariat ban pensngau ya ki jing dawa jongki. Bothon ke sorkar ban pen kenriak no ikinong de madan haunaiwe. Dagasong tingka ajing arab menteri ramba syaki bahiyeng joke hinyongut ki balaklat no. Tung dekat DSC, daki bom dan jinga day bat kesan pertai, bat peni pat ba yaki mark jong kinoyele examin dawa ke KSU Southwest Khasi Hills District. Shongkun ke jing rakhe Durga Puja hakjalla, bat rakhe ke balang Presbyterian Jaya ya ke jing dam Shispa Arpausan snem. Chief Electoral Officer CEO Kejala UBDR Tiwari hakasi hat majai jong katayo ulalom ya kejingalang bat kesang san partai hakabede bat ke special summary revision jong ka electoral roll arhajar arpausan bat ula pentem bakila don syahaja laispa san pausau ngut kinong thep vote hakejala kebala syakhen kum ki duplicate elector habe ikran bikinong pathai ku bor Kejala Chief Electoral Officer Kejala UBDR Tiwari Uliatho begidan syahajar lais pasan pesaungut kinong tak vote kibla itu neken bagi dai kum ki duplicate electors. Namar kejung pendong kertang ki artli kejaka penik tak vote. Baru ulang ru begidan arpula hajar sispaan rupo ingot ya kibla pen bena bagi dai kibla klub no haduk kapra terik urisau. Nalor kani uliatho bahaduk kapra terik urisau na ki arpu arlak sapu hajar kendai spa apra pesaungut kinong tak vote la syam begidan arpu wilak nyop kendai hajar sispaan riungut yang tak vote ki babiang hadin bala pendap gajing kemi pnia bad la pendap ru ya gajing pensisha yaman laki long giang kabala kot chaka kandai pu nyau point r not na kasispa ulong ba anselum mana kapor gajing alang bad kesengsan pertai bad baro ki district election officer haduk menepen mi yak electoral roll ke bapura nalor kani on saai ru marar kopi yak draft electoral roll bad yak final electoral roll cek sengsan pertai kibli jing itu hagi jing alang patba ulong bakat kom kamat rekam ke pementa jong election commission kari ka annual summary revision kadai naruk syitrek Kuala Lengkot jong ke senam kebanwan banang ni la beteng ban penderong bat penbet iki kerteng ha ke electoral roll badai ketup kerteng ke bapura lale ha katayo ko beningkong jong benai Kuala Lengkot ke senam arhajar arpusan Chief Electoral Officer uliatho ru bakat kum ke section khatsau jong ke Representation of People's Act kat kendai sepasan po. Kidan South Lee ki qualifying date ki bakentup ek shitrek Kuala Lengkot, shitrek Uyayong, shitrek Unaitung, bat shitrek Urisau. Bat ya ka annual summary revision lapan long dak basyem nekhen ya ka shitrek Kuala Lengkot jong senamanwan kum ke qualifying date. Bat ki electoral roll ke bapura lapan mi haswa jong ka National Voters Day kepada ke arpsan trek Kuala Lengkot. Pada kini kejeng rakyat ansam yaki epic, syaki kena ke belakang jauh syaka kat pra, bat kat kendai senam kerta. And then special campaign dates in between where the BLOs have they will be present on their booth and people can approach there also. So special campaign dates are the 15th and 16th November. And similarly 21st and 22nd November. So 4 special campaign dates will be there at the polling stations. So disposal of claim objection will be by 24th of December 2024. So 28th November till 24th this disposal of claim objection will be ongoing, but that process will end by 24th of the December. So final publication of the electoral roll will be held on 6th January 2025 Monday. So this is the detailed schedule, and we almost going to complete this house to house verification and pre-revision exercise, most of the activities. So process is ongoing. We have a meeting with the political party representatives and all the scheduled necessary requisite request in respect to any complaint and appointment of BLA, etc., and detailed schedule, special mandate, and all the details of the special summary revision has been briefed to the political party representatives, and we had a good discussion and we addressed to their queries.
with the political party representatives in respect to the ongoing summary revision, special summary revision of the photo electoral roll with respect to the qualifying date 1st January 2025. So, as per existing policy of the ECI, the annual summary revision with reference to the 1st January of the coming year as qualifying date is normally conducted in the later part of each year in all state UTs, so that final publication of electoral roll is made in the first week of January of succeeding year. So, as per the provisions of Section 14 of RP Act 1950, four qualifying dates 1st January, 1st April, 1st July, and 1st October are available, and therefore annual summary revision is conducted with reference to 1st January of the succeeding year as a qualifying date, along with the seeking advance application for three subsequent qualifying dates 1st April, 1st July, and 1st October of the year. So, Election Commission of India had decided to carry out annual summary revision with reference to 1st January 2025 as the qualifying date in all state UTs except Haryana, Jharkhand, Maharashtra, and UT of Jammu. Kinohikai SSA hapok kalama jong ke all Meghalaya SSA School Teacher Association AMSSA STA hakasi balang jong katayo kila lektor sa sekretariat nakabenta ban penbore ke sorkar jalla ban pen urlong no ye kimat jing dawa hendrai na mar ke jing bom yo e ke jing kular ka bapaka kumta kila rai ban beteng biang ya ke jing yakhi hamadan malki tat hadu bakinda yo da ke jing tho na ke sorkar jalla ban pen urlong ya ke jing dawa jongki Kinohikai SSA kibaran hapa okalama jangka all Meghalaya SSA School Teachers Association haka kendai terik urisau arhajar arpusau. Kilalit pentur sa sekretariat na kebantaban pensengos ke sorkar lo kijing dawa jengki kebalong halor kajing kentiyo ya ketulap. Kajing ki jeng kinohikai SSA kibadan hapa okalama jangka nega association kelas sedang naduk kisi terik urisau arhajar arpusau da kebaya syong hamadan malki. Bat haka kendai terik urisau hadian magani gejeng ki kelakot jika singi ke kendai kilami namadan malki bantur sejan ke sekretariat. Ndai kini gejeng net jengki kim semlayo bene kendo yu menteri rangba pada menteri kita nak putih putih. Kumta gelap bene kendo yu nong aitin ke sorkar uba polling do. Habagran gejeng yalang hadian bekilawan kendo yu menteri u vice president kene ke association uba defender as lamare. Dia tu ba gejeng kendo bad uba polling do. Nakaliang menteri ula phone yung menteri kita nak putih haga bau dia tu halor kimat bagi sorkar kelapun kreat nak benta kinohikai SSA. Menteri ula pentip nakaliang menteri rangba Syam lahoni kat tu kena kimat ba la terwa do menteri kita nak putih kum tahu la pak ban penbiang bat penjana syuk ekane kum ta nakaliang ketenat kenang pen kreat ekane bat andau lawan menteri rangba kensara syaka kabinet ban Syam ekarai. Hadirin kerja kendo badu menteri sorkar nak kalian kena hikai dak we kesur kelas mekarai bandang peteng ya kerja ki ban syong hamadan malki tat ado bagenda yo kerja thok ban penurlong ya kerja dawa jemki Tendrai nak kalian kajong administration kila ai jimbut ini bang idei bani keduk no ya iba pol lindo ibolong spokesperson jong ka sorkar tumtani layalet bani keduk i bat ilayo banya beni ya kijing kijungi kum gino hisai ke bangi la kedo betala khandai tuli kisngi kabdai ke besuk ini bangin syusyong hangle kamtam ya ki nohikai ke thei kijungi nohikai long kede kijungi ki badan la kijong ki khodret ki kijoki bakin wan sa bet hangle batni ena kalian jogi ila yo ban phone markhamat khangcha limba ke telefon ya education minister Padahal education minister la brief kibat kiba kasarkar kala don kada email jong jing ya keren mencar. Nak liang jong ila ya thu yang ba chief minister imshim lahul tak tu kan tuli kibat kiba education minister ula pekre ha ka presentation ka bading kong ke jong kumta ila kwa ban ila pa ban modify shishu ban pun pa shishu ban penjanai shishu ya ka presentation de jungi dina kalian jong education minister ila dapat pengkre kata kendrai haga jing skill bok adon ke jingja gitu Garo Hills utau chief minister badan buram jungi hak bandek seti
ban ai ban sin ya ki ki na dot ki belajar ki jinja ki basusi anda Chief Minister Badan Burong Jungi Undawan Pai Education Minister pun salah ban ai ya ka presentation ke joku hadir kata gabami nangka kin sara asya kabinet bat ya niru kin seperti bat niru kin sanang banang ni syakmat gabami dang di banle Henry tak hadu kata kapor ni kup kino hikai ni lerai bagi dia dan hang ni dia syong hang ni dia sabir tak sini hang tak hadu bagi dayo ka jingtho na kalian jong surkah Kinong yalam ka Meghalaya SSA Schools Association hakish potrik risau arhajar arpusau. Kilawan Chamadan Malki bani kendo ikinong yalam ka All Meghalaya SSA School Teachers Association. Bani keran halor ka jing penurlong ya kijing dawa kinong hikai SSA hakajilla. Laban pagkan mahong niya banakaliang ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ka berpenlong ya kijing ki bani Syong Hamadan Malki. Bandawa nak sarkar ban kentio no ikutulap jengki katba ka Meghalaya SSA Schools Association pat kladawa nak sarkar bakan penskam kam no yakino hikai SSA. Habakran bikilat patai kubor presiden ka Meghalaya SSA Schools Association uba Aristotle Rembai ulitho bagjingwan joginong yalam jong nika association jong nika jaka kamdai banawan ai jingkershan ndai gede jingwan banyakran bakan mi arkenhon daga bakdo bah kani kajing kendo layo bani keren smutho akbedai bagi mat jing dawa jong kino hikai SSA habai keren bat kino yalam ka All Meghalaya SSA School Teachers Association halo kajingwan kino yalam pat jong ka Meghalaya SSA Schools Association nakaliang uba Batista M Lengwa advisor jong ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ulapan pawe kajing pediang sobhai kajingwan jong kinong ilam jong ka Meghalaya SSA Schools Association syakani kajaka kibarang dan kajing yaki batong bahakani kajing yakendo kelio menkentu kinong ilam jong ka Meghalaya SSA Schools Association bahakasnam arhajar arpuar bakila shim gimat baniki ka All Meghalaya SSA School Teachers Association kal ai kajing kershan bat menta kenti kani kajing yaki ki kermen bandon kajing kershan nakal yang jong kiru ban poi syakathong Ula benrap bahalor kajing trailang gini ki Artlik Association on sa Shimrai kajing lang jong ka CEC jong ini kai SSA ke badan hapo kene ka kenhon menta kasni hagani kajaka ba di parano hikai SSA jongi di ki gani ki shong kalanyo kajing tu ka bangi wanchani kalong ba ngini kren skutu batki banya trailang hakabai dei batni kimat jingdawa menta kajing mentoy jong no hikai SSA. Sementara ngila ya keren ya kajing ya ganti jongi bat kasokar hakabai dei bat kini ki artli kimat jingdawa jong kino hikai SSA kiba kumba ngi bat kumba kalong menta I kumba kaya lakajong kajing dawa Tena kalian jongi ngili pansaya kajing ya ganti jongi bat ka government nado ko popor Julai arja poar bangila don kajing ki kishong kalain mangor hangtei hapo additional sekalian adil kajing khot jong ka government nakaliang jong government kala pensiun hangi nakitu kisau tadi kimat jingdawa jungi hakitu kipor number 1 kadai ka penpelai tulok jungi santai number 2 nementa ban ai dani kanika regular payment of salary number 3 kadai enhancement number 4 pat kadai kanika regularization yang tu kacing ya kendo jungi bat ka government houseman ar na Julai nakaliang jungi government kalau ini kisau tadi kimat jingdawa in pentri kam shwa artli ka sakmat tadi kini ki artli ki bacha din kata enhancement bat ka regularization ya kini ya ka go hak to por government kala itu bahkan saka thung da ka state education commission badi kini ha saka state education commission ban ya kren kini kenta kajingwan jungi menta kasni ko aban kena basai kampat dei bangi wan aja keshan mo kajingwan jungi ko mau menne kajingwan jungi kalong bangin ya kren sotho khnang ba kanomi RR kumi ken hun kata kadai point number 1 suggestion dengan repeat kajingwan jungi menta kasni bani kendo ini kino yalam jongka All Meghalaya SSA School Teachers Association kalong ba nginya kren sotho batki hakabai dei bat kini kimat jingdawa jungi ki no hikai SSA point number 2 hakabai dei ban aya kajing kershan meneng ngidang nginda dedep ya kren ke baro khoi kajing ya lenti makiru ke pensai kajing ya lenti jongki mangiru ngila pensai haki ya kajing ya lenti kajongi kasun ka Meghalaya SSA School asun te hakabai meneng ngila yakut ba ya kan kamat ngin sara hapo General Executive Committee jong ka Meghalaya SSA School Association Central Body makiru kin sara hapo ka CEC jongki hadin manika jing kendo jong baro ardian
jong hi jong all Meghalaya SSA School Teachers Association thì đang subhai cái jiwan besip jong kini mengelam jong ka masasa te bila ong iti ba arjar akuar ya ka isu ke bagi leadership initiative maki iru ila ai ke moral support dan benar-benar ka jipan thut tem dai akan dikanti ke pementaru kan ka jeki ke bani lasdang ti ai ingin pendapat chua ti namta ka ji trilang dinumla hi ban ong ba ini try nak mentah-mentah ti lamar ngiru i hapsim ka rang ji GC hapidan lang maridan lang bagi parlok taru ke ngiru dekat bagi di no kai dan kalen juga dikasih ti tangkatahi yang dai yamentahi im la hi ban ong ai ni priang subhai ke jiwan ke jongki tangkatahi Menteri Ketenat Cungok Kahai Ubak Polling Do, hakas ngihat majai jong kata yau ula pentim. Baga sorkar jela kala penyat cakmat iki jing pen kre ban pen kenriak no iki basyong dia madan na kendai lat cakawai pat ke jaka, bat yakan yakakam labu thong ban pendap haunai wing mentah kasnem. Ubah poleng do ulaong basyan ke sorkar jela kan sepelmi ino ya kejeng pemenapat ba ban pengkedria kedukan di madan kibran hakal yang kenong ba shilong shikiwai pagi jaka badan lek neng kong ya ke kendai lat badan sabut pat sahala imkra Menteri Sorkar ulaong ru bak sorkar kerana kejeng temu ban aino ada ke permit ya kinong syong dukan madan ban sedang ru ekakam kaban penlong ya ke kendai lat kum kajaka ya kejat kipat ba Ulaong bag sorkar kelada ben itu ikilai tili kijaka bala kami linti ban la ban ai jaka no ya baro kinong syong de madan ki badan kumba arspa hado arspa san pongun. Hagabaidai bagi kinong de madan ki baklempat register wa polong do ulaong bag jing penrong kerteng kalayat mentala sisnem bag ladon ki kendon bala bo bagi to ki pendap ikini ki kendon kinon hakatup bala itu kum kinong de madan batang kini kinyo ya ke jingarap na ke sorkar jela. The instance of the Deputy CM in charge of urban affairs, so I think it would be appropriate for him to share the details with you. But as far as hawkers, relocation of hawkers is concerned, our main emphasis is that the exercise should now be taken to its logical end. So now the certain spots have been identified within the Kandailat junction as well as other areas which are of commercial nature like Mkra. So these areas, the vending zones, will now be notified, and in the first phase Kandailat and then in the second phase Mkra will form part of the exercise, and as far as Kandailat is concerned, we should be able to complete the exercise by middle of November, meaning the exercise of relocating the vendors, issuing them the necessary permits, and then we will go for the pedestrianization of Kandailat. As of today, 3 locations have been identified, and we should be able to absorb all those vendors who fulfill all the parameters set by the Department of Urban Affairs. No, this exercise has already been ongoing for the past 1 year. There are parameters laid down clearly by the government. Those who fulfill those parameters are in the list of qualified vendors, and they only will be rehabilitated by government. Komisi Benta jong kajing penkre yak election MDC kesang san partai National People's Party NPP hakas ngihat majai jong katayo kalakhat bajawer ki kertong ki badan jing tmu banyak kon yak election MDC jong ka Janta Hills Autonomous District Council JHADC. Nagaliang yung ka NPP Janta Hills Unit Hero ko bi wa ipentip chak tay ba waro wa hadin berdep ya chongi ya ka election committee yung ka Janta Hills waro ko bi ha ka jing am lang ka ha ka jing ya lam yung ma
Senyap halang dhar hak jingi emlang yang ma coming one ombon MLA yang ka Raliang constituency ka Santa Mary Shela ka MLA na ka Sutengah Saipung bat Neliang Yonga kam state working president bat kam jole u district president hak jingi emlang yang ki Neliang yang ka party darai wa upelait no ya ka first phase yang ka ni ka application lani kiwan kiwa kwa u yale na ka party NPP hakani ka election MDC yang ka Giant Hills Autonomous District Council. Taka teto ka jing pentip na ka liang yong i but kam jole ne liang yong i na do ne kasni kam lang ba kam pembenai ka te yaki application na man dasdang uyo na do ne kasni ka pratarik yang benai Oktober arjar arpaso but ukut ko hado ka lep hawiterik yang uni ubenai Oktober yang uni usnen te ya ki candidate mo ki aspiring candidate dan iguan ki kwa u chim ya ki application ye ki yo na ka office party ki yang i ko em heni ha latrubo nado haki office hour ye ong nado ka chpawaji hado ka sanwaji man ka sngi haki office hour na nado ka Monday to Friday te kita to ki jing pentip na kaliang yong i kam ka party yong ka NPP na po ka West Giant Hill District. Menteri Rangba Kejala Konrad Kesangma hak senghat majai jong kata yo ulalet jurep iki jaka ki bala syak takjur na kejeng syaium bat yakan do iki bahayeng hasem ki bala du no era ki bait baton ba ulalum ru ya kejeng alang bat ki bor penyai district ban ai kno ye ki lat jingarap syakilanot. Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulalet jurep yagi jaka ke bela jular na kejing Shleium ba kejing Tua Kendau haga district South Garo Hills. Bat ban kemi ibnia kejing long jingman bat kam tam haga ban ai jingerap mardor ki pat ba ki bela kelalong lanot. Kiladon Saupo tili ki shinong hakilai tili ki blok ke bela syakta na kejing den shop ki bor kamariang ke belakta ya palat arajar sanspa shpongut ki brio na ki saus pa andruku artili ki long yeng harilom Garo. Kawai kalong yeng kabran nakasnong atisia songmong kalamat ya kejing sosi ya kabanyong ut kidikot juga yeng kilaklat no nakajing syatap agak kendau kabala tua kensan. Menteri Rangba ulapan pau badai bandan gilat jingada nakajing Shleium bat baneda nakajing dono ikjing embrio bat kimar kimata. Ula batha ya ki sarkar ban sim kia mardor hakaban maramat iki bentai ke bekongsan bat ban pentikna bagi pat ba ki basyam lanot kidi baniok mardor kilat jingarap. Konrad Kongkal Sangma ula IT ke song pisaj ki bahayeng jogi nyungut ke belaklat no ha atisia songmong bat ule shim bentah ka benbut jing duai ne ke bentah gilanot jong ne kesnong bat shim bentah ke jingalang ha ka ba ula sngap ya ke jing ut jong ki pat ba kamtam kito ke bala shim lanot. Today along with the local MLAs and officials including our deputy commissioners and BDOs and other officials. We have visited West Garo Hills and South Garo Hills, and there's a lot of devastation that has taken place. We tried to cover most of the areas, but today mostly we covered the families and met the family members of those individuals who lost their lives, and gave our support to them in whatever way possible, including financial assistance that we could give from our side. It is a great loss for them, and we cannot make up for the loss. But as a government, we have done whatever little we could do and to support them in these difficult times. At the same time, we reviewed the overall situation in terms of the relief work that is going on, and in the process we have seen that most of the general relief has been given. The houses that have been damaged, we have assessed them,
and we should be able to give them relief and financial support very soon. At the same time, the power connectivity also has been restored in most of the villages. The road connectivity also to a large extent has been restored. So we are slowly and steadily seeing that normalcy is returning, but of course a lot of damage has been done, and it will take some time for us to completely bring everything back to normal. But we are here to show our support for the different families who are affected by this flood, which is quite unprecedented in nature. I was speaking to the elders here and even to our MLAs, and they were sharing that they have not seen this kind of rain and flood in decades in this region. U Konrad Kongkal Sangma ulalit jurip ru yakijaka bashlei bat batwa kendo haga district West Garo Hills. Bari kendo ikilanot ke basa haki relief cam bar ulasam ya kasong jingyarap ke pisas ke bahayeng jeng tu ke belaklat no na ke jing wanan shop ke bor kamariang. Ke jing shlei bat jing tua kendo kala shem hado katnyo teli ke jing embrio haki South Ligi district haki ni kindat singi ke belalai. Keladun nyongut ke belado ela ke jing South Garo Hills, san ngot West Garo Hills, lai ngot East Garo Hills, bat arngot North Garo Hills. Ukondat Kongkal Sangma ulalit ya kendo iki bahayeng, bat IT ya kene ke song tengka, bat ula jurip iki jaka ke belasyak penjular, bat kendo iki nong song shnong ke belasyak ta na ke jing wanan shop ki bor kamariang. Ula lumru iki jing yalang bat ki bor peniak district bat kiwai ban lum jing ken iki jing penjular na ke jing shlei bat jing tua kendo ha dalu sian RD block bat betha bade ban ajing rap mardor kilanor bat ula betha bade ban penlong ya ke jing wat peniak iki wa bat ki jaka ke badan jing ma na ke jing shlei bat ban shim ki sinjam manelek ban kiar ya ke jing penjular hadian habot. Application type po. Ya nak suni blok president mo ya MLA Sadli. Na ang tijang na lek. Hashwa bangin kimi iku kubor ke badangsa inya pashwa shipor sakeni ki jing penbana.
Haba phai biang shiki kubor, kipulet jong ke East Khasi Hills, hagas ni balang jong ke tayo, gelayo kem ya arngut kinong dead drug, bat yo kurup yo drugs, heroin, ubadon, san punyo point san iway gram na jan ke banalari showroom kabadon hamaulai. Superintendent ki pulet ke district East Khasi Hills uba Esnong Tenger uliat ho bahadian bagi pulet keliyo ke jingtip ke bapaka komta ke kenhuan anti narcotics task force bat ki pulet jongka thanat maulai kila penong ya ke jingpun absrep ke surak kebadan hajan ka banalari showroom bat kila bat ikawe ka kali sumo ke bawan Guwahati banet cheshilong bat ha jing kendra keliyo kurup u drugs uba kila suba uba de u heroin uba thap eksendok sabon uba dan san puhnyo point san iwe gram. Kini ki argut kebala syakam ki kentop yu Abdul Mukil sauklai senam karta ubana Karimgan Syek Jela Asam bad u Suaru Pananda mohanta lai prasnam karta ubana Kachar ke Jela Asam. Mana kini layo kurup ik sautli ke mobile phone kawai ke Epic card kawai ke PAN card artli ke ATM card bad kawai ke driving license. Bad ki pulet kla register makot duma halor kini ke jingja bad ke jing toket menta kadang ya cekmat. Kini para armu de na puasa di naka med jokin yo guru suddenly kini ki soap boxes ma but suspected dan kini ki heroin di sautli ki mobile phones kawai ka Epic card kawai ka PAN card hardly ATM but kawai ka driving license di hadin bala atau ya ka jingdan jong heroin kadon kumbas san punyo point san ibe grams halor kini ka case la register po mulai precision ba batka investigation kalau stang di kumong ne ba East Khasi Police ngin am syam pliti ngin Tristan Baradin Kong ban light ne kini ka jing snew jong ne drop apo East Khasi kampame po Islam City di nakling jong iro ni kerpat ya ki bai ba rama ban ye trilang bani bat ban ai ka kubor ini lada don kanu ka suspect le ne jing don jong ne drop apo ka locality ne apo kali ne ha dong ka choki di ki ba semua ban yerap ban ai ko ni kenapa nak keleng jungi ni la take action ni don la ki jongki group la ni la ki jongki channel then la kataru ni dang investigation kadangnya kita dokit hi nama dang yo kem de sipan ingin sapit pan la da kadon em ka jingi dei rei kumbalong mata kini ki anun ki don la ka jong ka kenut bat katuka bahari pada la ka jong ka group sa kan don ke jingmai ma dia ka state jungi nomor baka let kawan baka asam kalong free ba tementa ko boy ni ki nong khai drugs bobon ki ki na asam apa migale kata ngamla padong kata nem ka jingma rei ka kam jungi ni ka kam jungi ban ni de ban detect barat de kong unit drugs le da boy po state jungi ka ba de isha po sam kata ngim don ei padong rei ka kam jungi le da boy po is castles kumong tu sin ba kidrop ski wani na po tanya sam lada wan na po East Gentiles lada kilai na East Gentiles la yo mangi na East Castles de lada yo makina po East Gentiles dan ni la dui hani de lai wais kum tas ngiro kani ka wan po kumba kiong ki wan tanga ti ni yo no mangi hani de na kleng jong East Castles pro ko ngi trishtom karbat ka ANTF jong Santali kilong yeng ki badan hakashnong nong spung bi jong karib hoi district kilamat ek jing namar ka jing ti lai la ni kilum ki wa hakathan rib hoi district hakabaka khando ka syap bat ki mau kila toit lut sha yeng breu bat kane ka jing cha kala penlong ru ikino yalam ka hinyotrap youth council HYC bat ke Meghalaya People's Social Organization MPSO rib hoi district ban ne jurep yakatai ka jaka Kinong yalam ke HYC lambat kinong yalam jangka Meghalaya People's Social Organization MPSO Ribhoi District. Hakanyo tarik urisau arhajar arpusau kila lech ke shinong nong spung bi menikendo ikilanot ki balamat ek jing syapan jular ki jing dan jing em jakitang nakada jing tuat jangka kendau ka keti abat ki mau ki syap naga jing ti luam jong wei breu ubam dai ukasi. Tang hadian ke jing mi iklat pathai kubor halor ke jing ja papenjular gini jing em. Kentup iki yang kisam jong santali kilong yang bagi jing thong namar jing tuat jong kakte akshnong nong spung bi kinong elam jeng ni artli kisang ja shemkhia ban wat utrai ubla pentre ke jing ti luam hagan ke shnong badawaru ik bailu ksan na ke benta ke jing do nong jong kini kilong yang
La ban kedau bo uni ubriau ubnei nakajat ban rew naga u Donald Srinate ulati ya ulum ubdan markha bakshnong nong spong bi ha kabala keno ba ulashiti be an klam gejing tip jigi bor penya chnong bala keno ru ulashim kabu gejing ajing bet na do urang ba shnong barim jog ne shnong ndai ulayai ti uni ulum hado bala mi gejing ja ba penjular gini kilong yang kamtam kilong yang ki badok bala syakta na gejing tuaj jong gini ki ek bolati Nagaliang gini ginong yalam kilalit u bani kendo ya uni utrai u bapenti. Bandawai kejing pensyai na u ba bandawai ka bailuk kesan. Halo kini kejing jular. Bah ka ba uni ubriau u bapenti gini ulah ko ngu banseu ya ka bailuk kesan baro. Hadin bagi layu ni ya ka jujia ka belajar buat jong ka senong nong sepung bi. Ha ka ba kelakan kejing tua kendo. Haju kisni ke kisni ke ba joslap ha. Kini kendo kala tapluk ya kini kiyeng layo kan wan saki minta kesini bat hati kesini rumah nak kalian kipres ber media layo kan saki ber kumi itu kubur mal hadin juga jingi yo I jongi ya ketua kubur ngemla tanda susngap lani supikai mah andai gila yo ban ya keren layo ban ya phone berkurang ba snong pada snong bang sepungpi hadin bagi layo ban ya keren nila ya wan minta kesini ban saki lani ban lap ya ke jing sisa hadu katno kan ya ka jing julor lingba uneu kendo ba lati nang tai na jongdom da wei ba ubam dei kasih hadin bagi lapoi apo jong kan senong nila ya kendo ya ki basak ta ha ka jing tua kendo limba ka jing ot klam akor ot be an daun ne try jaga bomdei kasi nila yo ban ya keren bat kini ki try ki basak ta umong mene ki lapan pau ngi ya ki jing ma ki ya ku ki dan ka to kan ki longyeng de ki santli ki longyeng ki basak ta lai ki longyeng ki bala kham sakta ba ki dan kato kan ki longyeng ki baki haban sa no sa wei jaka nomor 3 bom long su sa ka jaka te hadi bagi layo banyak keren kunta ngila yo ro banyak kenduk markmat bat utrai jo kaneka bodan ya kaneka jaka kan kendo ha kaneka snong te ngila yo banyak keren hadi bagi layo banyak keren te ngila yo banyak penbek bat nakal yang jong u lakular ya ki bru snong ba unsa yarap ya ki jinglut sep ya ke jingdu nong kamtam ik lai ti kilongyeng bat kujo art kilongyeng ki ba sam ti kilongyeng ki bla sakta limba kan ke jingtua kendo na kalian jong ne try ula pen pau hangi ba unsa yarap yaki bat onda rang ka beneng lan onda rang slap unsa ban senaru daki kenro ban yada lan ban light na ke jingtua kendo te ngi la aksep ya kata pada kalian jong ka snong ru erkat orang ba snong le don lang ta kin ya song perkat awede bat kan ne ka bantaru bat insa bu dak wei pat meeting bakin sai kedua angkat ban try markmat ban ya penkut no ya kaneka jinglong jiman lan ya kaneka ka bala sakta ya kini ki breu ya kini song jong ki snong tena kalian jong kum ki nong ilap seng balang ko ka tebre phoi ngidap ta jing sokhia mo ngidap is sokhia namar ba kat sebangi phai kat sebangi lek de ki try muluk ki basakta nengkong habangi phai sakadiang habangi phai sakaman habangi lek seki benta ba pher ki kaput apa ka jela megalia lane kamtam apa ka dongri boy ki try muluk ke ki basak ta bai kilong sisa tang kinong tho ding kilong sisa tang kinong tong te kadon kadau bali kilong kumne ngi pen pau ka jing sokhia par ngi da kentu juro namar kini ki baro kimi na ka baburom kimi na kinong yalam snong kimi na kinong yalam raj nong yalam hima tinggi dah kentu jor kum keseng ke bapek nam tak bah kamet jong ki try muluk ke beri unyu truk ki borok kawai ba ngau ba ban nai pat teba pelat ya ka pisah sobha nai pat lalot spa pelat namar ba odang gila yap watang stingkang nomlak bakak sepeneng bo ya ka kendo ka siap khmat bo ya kari cek berdua khmat bo I perdok prastam sekhmat yam kwa bakum kini ki kendang yai peteng na ka wei kapor sa ka wei kapor ikran na ka basai ngitip bahas pangajinglong ngajingman jong ne utrai jaka bodai ubam dei kasi ngitip bah ya ka story ka jogo tenrei lada umla ba dia cooperate bat ka snong bat ki bru snong ngi marse ban hab ya daki wei pat kilat kelenti tenrei haswa bagin penkut ngi so ban ong tangkumne ba kiarai mau riding wat kemen ba pinyo pisa wat kemen ba pinyo pisa ka batang sipor handai perkhat am ta kinong snong perkhat na ka benta nam ta ki khut ki hapo snong ka thau kan ne galong kerpang ya kito ki baju melen ban di lilam ya kasnong kathau kane kalong kerpang ya kisim kirat ki badai kinong yalam ki baju melin ban ya khayi ya pen lada yap
ladayap ubaduk lan ladayap ki berusnong lan upradok pasnang kamne le namar bali ngilayo yak pisa yani ngida kentujur balada kaseng bat kum ki seng ki batri nam ta ka bhagamit jong ka imlang kasalang ka ko berus nyotrat inam ailat bat ngida kenturu ik berusnong bakin ya kit khia bakin long kit kli nam ta ka dong ka thain lan nam ta ka riba ka cek beru. Menteri Katanat Disaster Management ubak keremensyala hakas ni balang jong katayo ulaki kentu ya ki patba bakidai banlong ki bahusiar bat ki pikir bha na ki jingwanan shop ki bor kamaryang bat ulo ongru bak sarkar kaladap ban itu iki jaka ki badon jingma ki bala ban khalem lada wanan shop ki bor kamaryang. Habayakran bagi nong patai kubor ubak keremensyala ulo ong bagi jingja besngusi ki long ki bamla bantip lupa namar bakini kita gibawan ja na kajingwan dan shop kibor kamaryang ba kajing ther ulap ba lapsan ka eryong ka bapenlong ki lum bantua kiwa banslai ulong ba sarkar ru kale akat bala banitho ikjaka ki jingma bat ki bala ban khalem na kajingwan dan shop kibor kamaryang nrai ka ba kalong bantip lupa kajingwan dan shop kibor kamaryang uba kermen cela ulong balasaki bamanta ka senam kajing slap kalong ka bejur ba bat kumta ula kentu ki pat ba nong shong shnong banlong ki ba pikir ba namar omla bantip lupa ke jingwan lan shop ki bor kamaryang umentri sarkar uliatho baka sarkar kala shimru ikisen jam ban kaliang ya ki jingkieng dieng shi ki jingkieng nar batkin hab ban kimi ibnia aru ki jingkieng ki badan kalang jong kejela lagi dan kam ne ban kaliang no ne ban cuma romot dang hakini ki khingdiat sngi namar ke jingwan lan shop ki bor kamaryang kala don ke jing shlai harilom garo hakabalado iki khat nyau teli ki jing embrio bat bun ki yeng bat ki jing tai ki jing thung jing tep ki lasha penjular na ke jing shlai So it's really sad to see that this is on my tenure I've seen that this maybe I can say is one of the worst situation that we face in Garo Hills region. We have seen flood from time to time. Every year we have witnessed that. But loss of life, this time it rise up to 15 number of loss of life. So it's really sad to see this number. But there's nothing can be done by us, but we hope that this is family, so with the collaboration of the government and all the departments concerned, whatever support we can, we are trying to reach them. So we have here in West Garo Hills district, number of village affected, we have 132 numbers, where house damage is 93. Out of that, we even have loss of life in West Garo Hills area. 5 numbers of person who lost their life and 3 are injured. In South Garo Hills, 79 number of villages affected, 244 house damage, 7 lost their life. And in East Garo Hills, 12 number of village affected, 1 house damage, and then we lost 3 lives, and where another 3 is injured. In North Garo Hills, 3 village affected. In South West Garo Hills, 15 village affected and 8 house damage. Eastern West, 4 village affected. In East Khasi Hills, we have 1 village affected and then 1 house damage. That is where a total number of house damage we have 204. Total number of village affected is 246 and house damage 347 and 15 life loss, total number of 15, and then we have 6 injured. That is the report I have with me as of now, and we do have a loss of this animals and all, but that exact number I don't have it with me, but there are few affected when it comes to life of the animals. What to say when it comes to this, because land is very limited. Some they don't have a proper land, some they have a land which is near the river, and based on that we cannot say what's the reason that they have to construct the house near the river. But yeah, it do seems quite scary when you construct a house especially on the edges. So will there be any rule, strictly enforce a rule to prevent construction of buildings near the rivers? That actually, I remember there's one NGT notification which I don't have it exactly with me, but I remember once there's
there might be a notification that the NGT has directed that should not be there any construction near the riverside. So maybe because of the pollution or what maybe. So but that is, I cannot say exactly what's the reason and why. But why the government is not enforcing this? The government enforce whichever when it comes to whenever it comes, because as you know that, as I've been mentioned, there are times that those households, those people, they have only that plot of land. So to remove them from that area and they have nowhere to stay is quite But then they will lose lives. It's quite difficult. You may say in that way, but how we don't know that you lose life. Even for us, those who construct a house in a proper way, well technology, sometimes it happens to them. Losing life is not just because they construct a house near the river. You can lose a life anywhere. So we have witnessed many lives have been lost and many accidents happen on the road. So we cannot just blame them because they construct a house on the road, near the river, so they lost a life. Yeah, it do look scary, but wish that they could construct a house where else, but we cannot just blame them for that. Hadian bakawai ke kenhun kaladawa badeban pensange shwaya ke jing tapkam staff nurse bat ANM hendrai nakaliang jongki nurse bat ANM pat kibala pas hakanik examen nurse kilami shakhamat menta katayo bandawa nak sarkar jalla bakadeban pendap kloino ya ke jing tungkam hadian baladap ban penbenapat ba ya ke result haka arpo pratarik unai lur menta kasnem. Kisamla kebelapas ke eksamen staff nurse bat ANM haka nyutrek urisau arhajar arpusau. Kilawan ban kentui ketenat kakot kakya ke Sarkar Meghalaya ban pendap no akam kloy ke jingtungkam haka jela. Hadian bagani ketenat keladap ban penmi ke result haka arpu pratrek unai luar. Bat kini ke jingdawa jogini kisamla kawan hadian bakawai ke kenhuan kelawan syakamat ban dawa ke Sarkar ban sangi aswa ya ke jingtapkam staff nurse bat ANM. Halor ke nongrem baka kendrum kenram kalami hadian ke jing penmi ke result. Habakran higilat patai kubor ka Mary Bahun marbanyang kaloong bakum ki kenhuan ke belapas ke eksamen. Kiwan bandawa na Meghalaya Medical Services Recruitment Board MMSRB. Bahkan ompen sange na penslam mankot ke physical verification bantap kam staff nurse bat ANM. Uba ayat champang wankar ulong bagurukom tungkam ke belap nlong da ke MMSRB kedai ke bebiang tam. Ban menta ka kenti namar bagi kertong ki olat ban pet lagi marks habai nujor bagi eksamen ki belalej ki belap nlong haki snem ki beladap haka bagi kertong kim don jingshai laki la ana em ke eksamen ulong ru bagi jing thau ka tenat ka grievance cell kadai ke bebiang tam namar ka ailat ki samla ki ban ki jing ujor halor ke eksamen ban pendap ki jing ujor hapok ki posni habakeli halor ke jing persya ki wi ki kenhuan ulong ba kejing kelihi ke bagebot kalabo kadai ke babiang sudah bakum kisamla ke bekon ni ke eksamen kemdon kanu kanu kujing ujor persya ke bot bagadai tang kejing trish tomhi ke balak ban pas ke eksamen kumta kila kentu ke tenat bagam dai syuk ban penslam kejing tungkam staff nurse bat ANM ha ke jela bi marks dari hakani kenti ke bamentare paro haji candidates ki yo ban pet la ke marks ti ne lor kata la ki dang don issue ti dang sngo bakani ke marks bangai ngayo Kim Sngopun kila ban thok shata ka grievance salte ko bakila ajing shine ko DHS bakin petlu i ko MRC la jong la kaya ha ni em berkata jingdawa ko jong kiket ti what's more transparent than that mo la yo pede ka answer sheet la jong la yo pede ka marks la jong ti kata hingan ka transparency tingi ke proses ka jingun ke bangidon hani ka tang kata hi ka wi long bangin kerpa ke keyboard ki bahalor ki higher authorities ba kinsmom ha balung delay lagi postpone ya kata physical verification kung makila ay ko si posni tingi ri corporate ya kata ka posni hendrai long hati jo kata ni kermen bani ang kami henti be bakani ka recruitment process kan ya chakman ya we som kata bor ban number don kum kata ka jingmi jung tai ro number di bakam to exam hendrai la de pipe ya to galap tai ko ra tursi na kalian ka bot kila de ban shai kata bakam don ni kum kata hendrai ka de ka jing bakala ba jing song tho bakala na kalian ki kandidat i kabami ketu ka issue de ki omba don ro no re kam don ti namar bang yo ka kaya kani ka result
ti kan ingin maka jito istom tak daw ni don hamni ni dawa pen long ye ko hok la jong kan ikam ni ko ngin point how you nu la ni justify ya mu kan re kan tam ni chu voice ya kan right la jong kan ni ko hok la jong ni la pas ya kan ni ko hok ka jito istom ti na tak daw bali in some form ni ko ba pas kan exam ti na tak daw long ni don hamni bali ke part ban kan tak physical verification maka long ti lo postpone ni sa ya chma na ba ka ko jito ka post tang kita ki ba long deserving thinking yo Ka KSU Southwest Khasi Hills District kum shibanta banwan ra eka khut kusuba hakabia day ba ki jingthung kam tungjam ban pentikna ba ki samla ki badai hok banyo kam ki day banyo hakasni palai jong katayo kalale yakando yo Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District uba Barnari Maulong bandawa badai ban pendu no ya ki jingthung dukhat DSC daki brio ki badan jingadai bat kasan perthai Ka KSU Southwest Khasi Hills District kum shibanta banwan ra ka jingkhoj hakabedei bat ka jingthung kam thungjam lengba ka District Selection Committee hakashpau trek urisau arhajar arpusau pok jingelam u forward man nongrem kalali bani kendo ya u Deputy Commissioner ka District Southwest Khasi Hills uba Barnari Maulong bandawa bani ban pendu no ka jingthung member DSC ya ke badan jingadei bat ka kamsan perthai ha kani ka singi ka seng kalayo aban ai da ka jingtho hakabede baki khatsan teli kimat kibede baka kam thung jam bat ke bakham kong san kilong ba kilong thap kam DSC harilom khasi jentia kede banang batip ya ka ktian khasi bankiar na ka jingthung kam shipor kum ka ad hoc contractual ne casual ban bo lupa ya kapor no banai jong ka snam ban penele examen DSC ban pedi pat ba ki marks jong ni kon examen DSC ban penduk no ki personal interview ka grade B C bat D ban don ya ka report bashi sian shisnam jong DSC bat ban penti kana ba kanom don ka jinglight talk jong ki jingkeli bat ki bai ba long ba ni kwa ya kan kwa pidam ka koi bat ni kwa ban suggest ru ni kwa demand ru na ka sorka jalai ba koi bala ko mom no ga de ban ra e ta ka komta base test nam ta kini di exam prepare hakini ni number 1 nomor khanang ban kanom don su ka jinglight tu nani smart lane kanam don ka no ga jing pen subas new ya ki samla thapkam thapjam hapo jing kan strek te ni khini lanti na kala jong ka yesu sabas strek ba na kala jong chairman budi deputy commissioner jong ka sabas strek budi chairman jong ka DSC budi sim khya ki di mat ba ngi la onra tham ki ni mat ki ba la ban le na po jong ka strek level ni kentu bun la on sim khya budi kani but they want to care about money come tam they want to they want to ban phung social members but they want phung no group wadan political affiliation na ke jiga dai but kono no political party but ni kenturu be de ki mat pana klang yu border sek bagi de ban pha sepo ki bor bade pe so karalahi ban pentikna ba katungkam tungjam hapo jong sarwas sek hapo jala kano ka bokhui ki basuba kalai ka ban laj na ki nu jing sakno sakntho bat hajo ko poru kanang ba kanam don ka jing la tu nani sikmat bat kanang ba ki samla kapkam yo ya kata ka jing sania ya ka kon thungkam tungjam hapo jong ki DSC berkoi ba nakalang jong ka office deputy commissioner nakalang ka DSC ba kadai ban kyar ban ailat ikinu ki office sarkar ba kinthung kum ki contractual ki casual lan ki often kun ban office di kono no ko post kam tam kon rahat po jong ki DSC marka e bang ilap kalong ba kidan ki department hapo jong ka sabas kelrek ki banat arja katsa arja katsan arja kapra kamot ba kidang sa kidang don ne ki post lagi don ki break baterai kita post mo kidang pre ki official dan ki tre official te kali long ka ke ba naglagi so sa jor bangi kentu ni dawa na ka District Selection Committee ba ka de ban pa banya ka de kani ban ong ba ban pha weng no bro ting post ban advertise to ko post balai kanang ba ki basa thung ki long basa thung dak ta ti badai bad da ka ba kila pendep ya ka DSC exam ba kunta tertel te sakawai pot kalong ba nakalai jungi la pansngo ba kade bandan kajing pelat ba ya ki mak hapo jong ke DSC namar kumbalong menta kalong ba bolong kata kalong ba ngim jui ba ki pelajar ki roll number ber pelajar utelan ki pelajar ta kajing yok mak sekini ni kandidat ki kon na DSC
Te kani semua ba kalong kai kawara kai kajing sebas ni bobon balang. Ya kajing la ajung nunu kandidat umum sya appoint ba sya thong hapo pos gesi. Te naklang jungi la kantu bersek ba ya ga district solution committee jang ka service solution ba kadai ban pentikna banani skmat. Dei ban pelaj ki roll number jang kalong portentas na ba kita ban pelaj ya roll number ba pelaj ya ki max ba kita kandidat kiyo kenang bahkan wanra ya kata kawa jungsannya nag babun talang bat nati samlatakam napo jong kadusek ki brokoi Kasur upat karat Shabong kalapan pau ya kejing persyak jur ya usim kahima khairim ubulale don bor dah kabapen kala ya kijaka jong karat Shabong klam kejing tip AA jong ki kun ki hajar jong kani karat kabala palat chispa san posnem Kasur upat karat Shabong kilapan pau kejing persya halor kejing liodon bor usiam kahima khairim dak bakeno bulapen kala ke jaka jong karat syakari kenti dak bakeno usiam mulale kani klam kejing tip kikun ki hajar jong kani karat habakran gilat patai kubor uba prang kupar thaba ulong bakarat Shabong kade karat kebran khatsau teligishnong bak kade karat keblarim tam ha kariwar bakladon kumbasis pa san pos nami ai katkum kisaki satar belayo bat kade karat kabahya tam hapo kisaurat Uba thaba ula kenoru baha kesnam arhajar kendai upa iem Dr. Balajit Singh iem ula ai no ya kenegarat syaka kun kur long kentai bat pentelai karat Shabong syakari kenti bat kania kelabu ikipat ki hajar jong kenegarat haga jeng lengo ke bakrau bat kilapen pauru ya kejeng persya ekania namar baki kwa ban pendek pensa kumbagalong hagi por mendai wa ya kata arhajar kendai registration kani ngima ngidon Indonesia ya kani gapat lapan scam yakin di kur long try lagi thay bayar karat Shabong ni lapan kelano syar kerjeti kumbagalong hagi perbadim kali karat bermentar hagi ni ikut ke kelas sekali ganti jadi dulu haga hagi bermentar lagi yang tuni di rumah ila berkat tu boleh komando banyak Semat ini kam lese lerang yang kita kai banjir kapatin bukan sowan ikon kiti jongi lese tang apole busnan sei kimi sudah jaga puta ada wan menabar vaisno so bai tristo mani lese lada khila kumani kapur lembag kapur ada lada khila badan mulmuno balik persya subah bentik siaga ni grup ke jongi ni lagi kam But pila balik personal, saya ke polis department lembaga FIA komplain direct yang kita beri juga aja ke persyak halor kita persyak anggur berpengen yang ini kendon di persyak sko sebab simkia bayi trailer ini kena keluar ngai scam lu pakai jadi don dekat kejumpi di gor dika di personal bertau di boy sekecil job balik segala Shabong lu kan ulong yang kumbagalong mensua bat ngai jiru ba tak jingrat munde dengan rapi poi sekali bentar Hadian bakaladon kejing keno na ki menteri ke Hima Malim persya usim ke Hima Malim uba aina manik sim ba ula dia do i kijaka jong ke Hima na kaliang jong usim ula pensai bakatai kejing keno kadai tang kejing kwa bor bat ula dawa bakitai ki bakeno kidai bansai ki saki balada kimla anya dakilenti jong kaan Usiam ke Hima Malim upa iam aina manik siem uloong bagani kejing keno jeng kisangot ki menteri rengkat berubasan karat nongse kaditang kejing kwa abor bat kejing raha abor baru ula kentat di kejing keno bula dia do ya shibenta ke kendau haka klau mauro umsing Japung ki menteri berubasan kelalet ban ai de kejing ujor hau deputy chief executive member jong Kakasi Hills Autonomous District Council uba pensingan NCM bat keno bo Usiam ke Hima Malim ula dia do yak lengkot kendau jong ke Hima keberna ke klau mauro kelam kejing tip kejing menjur nak kadar bar pelun bagani kejing le Usiam kalong persya ikriti gidustor bad ki an jong ke Hima Malim upa iam ulong bagani kejing keno kadai tang kejing pharap bad banialam bakla ya upat ba baru ula pensai ba kejaka kabasan hajar square feet kamdai setia kanong kenti simet baru ula pentip baru ula syai wai kene kejaka syakobai kalong keme bad ka bai wai ru la penrong bed apok akaun jong ke Hima hakador ba 10 hajar tengka sibenai
Usiam ke hima meliam ula dawa badai ban pencisha lang ba kisaki satar halor ke jing keno bad ula maham jor ba onle ada ke peteng ya ke bekeno persyayu de ke bayat da ka lenti jong kaan. Ba mi menen kasi te badan mi pasoi naki riungut ki menteri jong ni ke hima ki ba keno ba ngadi du ya ka kendo te bo klau mo pat dan kalian jongang sebab ban pencang ni abai dek tu kejaka depo mulai umsing Jepung tu kejaka tu sipor kalau don gaji kalian mana kalian kahima ba kalian do kasnong ya tu baro ngin apan approval na district council badan kumbak harsau teli kilong ye nama balai mencuak tu kejaka jong kasnong nama badan ketulong di bawang ban man penek persa tologom te nakaliang jongi bat nakaliang jong dor bar snong jong ka umsing Jepung ru tingilaya le inspection di kadon si kumba khatsa tali kilong ye nilai bujili no jaka ti kadon ka jaka khandiat kumba 1000 square feet te bade ka jing kadon nakaliang ka jong ka snong ki ya ka jing tho sini ba man penkerja no khandiat nama badan waktu high tension di ban penkerja no ida ka bapan ka snong ye tu ki khat sau tali ki long yeng nama bajing don jo high tension ki brio ki tu ki long yeng ki la don jing thot dia nakaliang jungi ke hima te ngi la penkerja no ban kham senang ye ban la tu high tension ka tu jaka be bujeli dia hadian menen pangayu iba kadon jing keno ke ba keno ba nakaliang jong ke hima ka hamtam yang ngai simet ka keno ba ka de ka khndo jonga bangla de du kum kalong kum kami kot kubor ha aku fratrik jong nailan ma ki om ba de khndo jonga ta ka e boro ngalai li ngala sno samut di tu boro ka de tang ka jing harap jong nu kum ba pitip hiang ni mamliam jongi de nada phi kwa bor na ra bor than pi bam pemle ka nu ka ba phi bakala ki le kum no ban yalam bakala pa ba nakaliang jonga don jing percaya ni bai ka tu khndo bo silung khat khandiat nama balingi ai ruwa kalau don ka jing encouragement khandiat sai dia nakaliang jongi ru ni ai idon i we kong i wan ban wai yong ba kwa ban sangkam sangjam na jong di oinga PM na dong pala di kadon jaka kalungkhat jong pian te khandiat kumba 1000 square feet ya de nakaliang jongi la shong isi ngila le jurip boro ya ka tu jaka di hadian ba nakaliang ka eksekutif dorbar kila ya ka report sini di hadian kata na ngila pensiong dor ba kunum ngan ai wash po jar sebenai di wala kataru ngila don ki kendon ba kum ki nong song wai apa pisim i wai te jaka kat kum ka jing ai wai i ke olong ba i bu ka furniture ba welding unit ma te nakaliang jongi rungila ong hi ba kat kum ka no siru ba semua baru banyarap menaikam ajam ni kena betul pos nong chua te baru mapim dei ban kendon ki ba abu nak hima pim dei ban le plumar kan di nakaliang jongi ru hadian kata ngi labu hi gador mas po aja di ngi ai wai kat kum ka rulu ngi ka shai ba ai wai rum nu po akosna hadian ka akosna ting la hadian akosna ngi la man rinu biang di kani ka jing ai wai ru kam dei ba ki ong ba bisa ka poisa ka pelajongan ni jong ka poi kat kum ka resit ni poi bisa office ngi ai wai silak akosna kum kalong mentang ini boro keke boro kajing keno olong tang ban pentok beriah yang asimat di nakaliang jongaru ngamban si nganap liat dan beteng ya kat kum ka bor jong ka nak kimla ban pensisa bang di ra kendo di nakaliang jongaru ngamban si nganap liat kaman jong ka Ka civil hospital mau kerwat kala ajing kermen ni kipai ba hakaban yo ekijing sumar ke babha bat dangshen kene ke hospital kala la ban sei usya dok kha ubadon RNC ubala sakut ha urendang jongwei urang ba hakapor ba udang bamcha kalong gejinggal khush ka dai e ekipat ba jong district southwest Khasi Hills la da pasha ka civil hospital mau kerwat
Kaba menta kene kejaka ajung sumar kelala menteri kam kambahan aduk ki doktor berkinos kam tam hakbede begejing puat yakinong pang. Ha gejing akran bo Dr. Daniel Suteng, surgery junior specialist uleto basibon pai kejing jak belaput akene kejaka ajung sumar. Ndai kedan ko wei kejing puat ke bakham he ke barang sedap dangshan. Ban sumar wei urang ba ubana kasnong jakram ke bahag district southwest Khasi Hills. Balakum ngut yo sya dokha ubahe ha kepor udang bamja bad uni usya ulas aku dah rendang jung u Dr. Daniel Suteng uloong bagani gede jingja ke barang temai ke ba 4 dakham lap kot yakane ke jaka sumar. Bagade gesien ke bening kong ke bala shimban sumar ha civil hospital mau kerwat. Ha ke ba ke jing sumaru kalalong ke bajab. Layo ru benekran baru samla Golden Star Kars Yong ubri unong pang ha ke ba ulapen pau ke jing sungu ke bakraw ke jing trish tom jing doktor bat kumjo jong ke hospital barok kawai. Ula kenturu ikbe ginong pang bakim day banbo kejing artatian banwan Pak Sumar ha civil hospital mau kerwat. Namar kelong ke bapaka barang jing sumar ipat ba kamtam kum kejing pang ke ba ula syam. Long amir le saja long. Te apor ngapam jan sakari na to an chi kajar. Jadi nang lum nelar ni ne perang dengan long tiki ong temar lo hai bam ka jat le yo. Pacang bam na jat le yo kono motoy re mo jere. Samon pring abar mo jere. Tidak percaya di arah di kursi isi di kursi isi pada kita ngobrol kita mar di arah ni ajian oh kita bak lecir dilari gitu lecir komen muncul di mai neng oh anak keluar di yon tadi tengah pada dam sekali kan saya mah nak kincing mah kok dalam situ di ngak kam erena ni ngak cak baik cung ngak percang bang jang thay lạ thay pun pihak kita ci karbu kita ci lo kaban kemudian ngawan nen seble kemudian lah ni doktor tes lihat dia mau percangkan pula nah kau di kiong lada cilari pasor kiong tanpa kemudian kiong abjina tes cuan lah tes etik lah perung nak kamera po laptop ini kiong ang pindah menkamen tes pan stam pio jadi perhotal lah kalong mencin cien haban sen kiong kiong tanula itu kendiat bah hagas ngi ublay idoni way rangba ilawan lapor ranikor idena jakrem tang bay trace ranikor trai ti pha na ranikor ki ong ba don sakut kane sieng dokha ne po tangoi no da parang ki ong isofagas tena ranikor kena asuban sumar pha no ngi hanne tela po hanne pada itu ibru ong adu situ dia ngi lai ong ja kata sieng dokha tamadu sin blay klamwan kai ti mahaduk simble lamban bamjar kum lasyu ta ni tingin don titi ngatang don titira ki phone apa emergency ki om magadon kom ta case tani ayu ni pa sa no adalah pa sa pada ni selek endoskopi ila endoskopi tani salap eu tau sien doka hau neu tangoi mar pedang macam tangoi usakut be hantu ta teman saya beda endoskopi tani padon tiar tani ni batai itu numpang ni sarak pada kisah jaga poit ki telah rak jaga poit pada ni sai itu ki dawai kini tiak mah ki general anesthesia tingi selek pada gitu ki pergi kuat kita ki rigid esophagoskop lana rigid endoskop tada ketu pada ni sepet hang tu ni sayok ban sayo tu yo kan tu sia dok kan tu ndeu sia de sieng klik dok kan ta tu sieng sau la kham he ta ngin miruk ngin stroke komno itu nompang yok ngoi dia tu siang mah klam stroke do sakut ta yang mentah inong pang ila stable hi long ila isa mana mentah ila stable ila stang bam la stang yuk dari x-ray bang ila ro mentah kala biang ka klam don ai mentah tinginang patsa biang sa sisi ngin sapai la sai ka long komno ta nakaliang juni ka kubor ka bang imut manai ka dewa kumi kini case mah kumi kini jing stong mensua la gidan hangna ni set pa ba selong yo mentah pada ila stang ban le hangna kan long ya ka bang ila ma le hangna nilai lah kan yang jaga ban kibru benda selang sujen jarak ke baik kali ke baik sini mah lang lagi don kiki sebab gitu pila on lang wan chua kan mah jaga lang ila min la lang imla min pas selang dan doktor ki kanutli ai ki major ke sebab pila semang ni apa ki major ke lang manyau tambah pun ni nang maring sedang puit hame apa operation theater lah jendap sistem ta mansua perbakan padan operation theater tinggi puit kini berit-berit kisis ki itu tinggi lah apa emergency
Nanti pada naduk bakal ia ke operation theater naduk menai November yang sedang put porong sedang put itu pak jerim. Dan naduk tu kepor naduk mentang gila ia ki, itu kini appendix nanti ni lah ada put kini perforation jong appendix na perforation jong sikam nanti ni lah put kini kenja tumor jong breast area lah put sana. Kusang harus nang support tang jan nakana nanti gini ovarian cyst nanti mana kena nang jan rongi nang poin itu yo tu TB jong gini snare ba te kila bon hi ban nyau tam la sholong roughly kita case ni Banyale ban penbiang ye kijing don kam ha kijaka sumar khanang bakan long kijing mento ye kipat ba ha kasi balang jong katayo ka menteri jong katanat ka kwat ka khya ka kong amperin lengdo baru MLA ka mauring keneng uba Livingstone Kharpran kelale jurep ye kijaka sumar ke badan ha mauring keneng constituency. Ke Menteri Ketenat Kakoi Kakyak ke Jelam Meghalaya, Dr. Amperin Lingdo, rengkat baru MLA ke Maureng Keneng ubah Livingstone Kharpran. Haka kendai terik risau arajar arpusau kilalit benjurip ke Jaka Sumar, ke badan haka Maureng Keneng constituency. Komisi Benta ban penklan, ya ke Jaka Sumar, haka ni gitan, ke badan diang pasok Maureng Keneng bat seorang kam. Habakran kilat patai kubor, Dr. Amperin Lingdo ilong, baban kemi bniak ke jingdan kam ke Jaka Sumar ke negatan, Lale akane ban kedau bakat tenat ke trishtom ban kentiu ke Jaka Sumar hak negatan. Halor ka ding pasok PHC ke Menteri Kelong bagat ke Jaka Sumar ke bejai jihikai ban kemi bha kam tam kilong kemie ke bakha kelung da ke bakadau bakat judan ke jingbam chania ke hospital bakane ke buk jingma ke bakrau ye kinong shok shnong. Kumta ka PHC hading pasok kadan kam ban kam pensyai halor ka jingdan kam ban pikir ke kot kakya akapor bapun bat bakha ki kelung. Dr. Amperin Lengdo ilong syuk bahalor ke jingkwa kilong kemie ban kakun hajiang na kaliang katanat kamkhang. Dari katanat kakwa banai jihi kai kinong pen kakun kanang baganong kebasingan kilong kemie. Lieto ru bagilalet ru ban jingo ya ka sub center seorang kam ha ka ban kaliang kinong ilam shnong le alam syaka-jaka ke bagi temu ban shna ya ka PHC batamai. Bagi lapan pau ru bagidan kam ya ka jingmang tengka kumta kene ke menteri kela kular ban shimkhia kene ke jingdawa kela temu naduk ke senam arajar arpo. Halor ka Maureng Keneng CHC Dr. Amperin Lengdo liato bag jing sumar kene ke Jaka ka biang bat ke jing trei ya ke building ke batamai ladap kumta hapo andro benai ke tenat kan kentiu no na ka CHC syaka first reference unit ha ka bag tenat kan biang ki doktor kinong sumar ke batbet rengkat kitiar sumar ke badan kam ha kene ke Jaka Sumar. Kani ke program kelade ke program ke bagi honorable MLA jong ke Maureng Keneng honorable bak Kharpran ila dadep ong lupa yang ala katukat ni banginyawan namar pakidon katukat ni kini ki centers jong i ki badan kam ya ka immediate attention te nadu ketua do mentah kila don ki development so ketika ding pasok nilai UI bakal renovation ke layak cekman nilai UI bakal expansion ke layak cekman ngidon kat tukat ni ki problem sapo ding pasok ibayadai ban ke awareness ke ba ke center ke ban create ban encourage ki patba ban kami bah hakapon ya kha ya ki kon ban hakapon wa phipun ki kon mo ngiyo iba kani ka jing bam don jing shania ha ka hospital ka poi ka jing ma ka bakau bana ka bentang kinong sok snong tinga yo i hang tu hapo katay ka PHC jungi hading paso ni hapon treshi dom ban pen shai supat ba bangi don kam ban pet bahaba pipun bat pikai gikon ki jong pi bat andala de kai gikon jong pi ni don kam ban pikir ya ka kwat kya kata ka sia jar sngi ke bangi di ban ai kelum lang ya gini ki kon ki bangi kha bat ngim dei ban shift ya kata ka fokus sakta tiga baar kalong kata ka home delivery ke ba pikwa kidei ki nong sok snong ki badon la ka jong ka hong
Kikwa ban kakon ikon hayeng don balak ban penkelajeng mut pi kaper tamba ati sa kapor pi kai ikon hayeng kinong penkakon wan sakmat mangin claim ya pi ngin kai ya pi ngin pedi ya pi ya kijing ma ki ba ap ya ki ne ki kmi ki ba kakon bat igini ki kon ki bangidang suka tikini ki problems ki long very problematic untai po di paso ngakermen bo pat ba un sedang ban syania tingila ya don plan bat ye mali mene bat snow bat ki BC members jongi kermen bakin saya kenduk lang kermen bakin saya syong lang ban penpariang ya kami kejing don kam ban pikir ini kejing yap ki kelung kejing yap ki kami kini kita titongin ya persang kawaan ngilipet ya ka sorang kap sorry ngilipet ya ka maurin keneng ngalak kemen palat baka maurin keneng mentah more or less kalak long functional nilai UI ketukar building ke pas shutdown ke patemai lakon operationalize bahaya ka hapok kanriu panay ngin kentiu no ya ka the ke PHC syaka first referral unit kataka FRU in I know ki doktor ki batbit kum ki surgeons ki pediatricians ki general medicine ni kermen bandang ni kon advertisement ki don kita ki doktor ki ba nakajela ka jongi ki ban serve hang tu ni hapan ai ka operation theater ya ki babyang ki don kat tu kat ni ki problems ki ba ki ayush department ka face ya kata rungala shim ya kata ka tip jonga tu ki asha ki la ai kat tu kat ni ki jing senyang jongki ya ka jing lap ko jongki ha ai ni don kam ban pet ba ngi hap ban tre ya ka jong ka kam ti nang tam bakat do mentan ni wan sya ka ni ka sub center hang ni po sa kam tu ka snong kala ya lam yang sa po site ka baki la ya mu ban penyang no ya kata ka PHC ka batmai ini ki kam don kam ya ka fund don kam ya ka sanction don kam ya ka approval but ngala ai assurance ya MLA jumi bakal run ba ngan persangkat ke mangala ban bank maya kata ke PHC ke bakila ya kana na do arajar alpo kayo long do long snang ni yo i ngin yo i no ya kata ka yu nomor ini ki kani ka sub center junging ni ki trish tomba ini ki pat ba ki long very positive syakan ni kaliang ni di banjarap ti kita ki bangalik pet ngalik ni bat ngalik jurip ban ngaengo ya i mali kini ba ila pelat por nadu step ya kami kakam bat ngakpi lanti banang ni syakmat ini trilang hak politics kam don kanu kabalong positive lada ngia song no ai jong isem ka politics kadai benlong inclusive kila long MLA maro la ya long MLA kan kepadang kam ha kanu ka area ngidai benle ngidai benlong ibakim bensim ngidai benlong kiba long mayopik ha kanu kompet ke jungi bat ngahi ti simet akwa ban pedi bang ngadon kata kajing trang ban serve yu pat ba bat ngimla menteri marwai klem MLA bat kani kedai kuai na kum kita ki benta bang ni trai dengkat lang bagi MLA juga Komisi benta banyale ban pensung thu ban ajeng hekai ke samla ban light na udrok bat ke jinge shongkha khanna hakasi balang jong kata yo la sedang ya ka program ke belatip kom ka a new youth empowerment initiative the Inspire and Inform project ka ba arbanai ka belapnya da ka El Elyon Institute MLA kanong po constituency uba Emerald Bonds iem haka kandai trek urisau arajar arpusau ula pelat ba ek program kabalatip kum ka Inspire and Inform project kabadai ka program na kabentaban pun ko bore ki samla kabanne kum ba arbana haka baledan lang managing director ke El Elyon Institute usan ko person kli bat kibe Yaganik program ban sandor ki samla bat banyalap ban priang ya kubor chpang gajingma bat gajing shirkai no drugs bat gajing shongkha khana lashim khyadu MLA kanong po constituency hakabaul IT pat shak El Elyon Institute kum gashlem aji kai kaban paniat yaganik program
Habagran gilat patai kubor uba Meral Once uli itu bagane ke program Inspire and Inform Project kadani ke jingtmu banweng gijing ya ke bekta ke samla ha ke distrik Riboy kajing pla jingmot aga ban aji kai klam jing siau na ke benta ban pen kre ke eksamen baper bat ban let ru shikishnang baper jong ke distrik ban ai ke jing stopat ba alor ki pang ke bakongsan kom ka National Education Policy kajing manu drugs bat kajing shongkha kena Shosho uli itu ru baleng ba ke program ki ko ban ai ke jing kai ke bapaka ha ka ba anjiet tang saupau la ne sanpau ngut ki kena leng ba ki test na ke benta barok ki bawan ban apply da ka ba ai men sim ki samla jong ka than bakin shim ke ne kalat leng ba ke program ka ba ai ke jing nang jing tep go biang leng ba ki jing kai leng ba ki ru shampang iba sawan ban hikai ha ke program Managing Director ke El Elyon Institute lieto ba ke program kan amkot tang hapo ki saukun ro jong ke institute nrai ken let ru shakishnong baper ban sa mi ki jing hikai Ulito bakin selet jikashnong Syaken, Marngar, Dan, Marman, Maulong, Saw, Nongbri, Paham Siem, Ling, Pahambir, Nongpo, Bat Hakari Boy College. Hagajing identity kum unong mikmat dagajing selok lang bat ki orang ba ki long kumi ki kun samla apo ka dong gathan ki boy ba nong po on si bro ko wi ngi syam bat ngi lab ba la don kam bakan don kini ki kenja kos ki bakan terpang ban ai ji kai na gam ta ki kun sam la gi jongi komno bakin pen kre ile de ha ki exam ki prepare la ne ki recruitment prepare ki ba sarkar ka ju pelong na ko por kala bande ke district level kala bande ka state level ru nomor kata kumunong mikmat na temri boy ban naka nompo konsulsi ni mereka singi khot ya kenika press briefing na ka benta ban pentip ba syaki kun samla jong ka nompo konsulsi borok ko we na ka benta kitu ki bedon ka mensim ban ye sim benta haki recruitment la ki exam prepare kadon kenika program ka ba ngila persang bat pen kre na kaliang jonga bat ka tim ga jongi ka bengidon apo ka nompo konsulsi borok ko we naga jeng seran lang jong kiri orang ba ki long ke bi samla kaneka projek ka bangi bu kerteng naga benta ga jeng mentoy jong ki kun samla ga jongi ka baong inspired and inform naga benta village education and youth empowerment naga benta komno ban yarap ban penkre di kun samla ga jongi tenta ka daw ngilaya kut lengba daga jeng kersan naga liang jong ki skim prepare ke mengaku mu MLA ngadan kabang sarkar ka ai changi ki MLA ya gini ki jengrap ki skim lengba de gini ki jengrap ni yo ban fund ban ya ki jenglut ki jeng sep kala amde ki resource person kala bande ki jeng kam ke badan ha ga jeng tre rengkat bat ka El Elyon Institute ka ba nikmat ai ba san ku par sengkeli badan lang ni lem institute ke jung i ka bala ju tre ki kam ki bade skill development ki bade ki kam po jong ka ne ka dong ba thang ke jong jadi halor ka ni sngo ban appeal bat ban yawer ya gi kun samla apo jong ka konsi ke jong baro ka we ba hagini ki sngi shen nadu shibit anela shine ki social media lani ki online yin sa persang ban ai publicity ha ka ba ki kun samla kin wan ban enroll yin de bat bahagani kurs kabadon kumbala konomno ngin sedang mentau benai Oktober lagi atho trik seneng lanomno ngile anu perkut hapo hachwa jong Christmas la konomno kan long kumba arbanai steng lane hapo lai benai haga bakindon kumba khatsan tli session ki bakentup ya ki topik la kumno kum general knowledge and current affairs lagi logical reasoning and problem solving nang tagi general mathematics ke English comprehension, general science, nang ta ka topik ka wede bat ka Meghalaya police exam pattern bat ki tips, nang ta ka staff selection commission of 7 district selection committee exam overview, nang ta ka wede bat ka geography, history, general awareness, nang ta ki topik halor Indian polity constitution, nang ta ka topik halor economics and social issues, nang ta kini kiwi ki bak hamdan kam gum ki English language skill ki revision ki mock test bat kum ta test bat halor kini ki topik ki prepare kindon ki resource person ki bangila penbet
kat bala naga banta keneka program but ka itu gibadon ka mensim kin wan sakmat ban enroll ban ngisutu kin don shibun kiban kwa ban sim banta hagane ka perthai ka bukum kani ka bangidang yale kat bala ban compete ki exam prepare ki recruitment laga di DSC laga di kam police la bande ki corporation la ni board rukum ju ini tagadau ngilaya selok bat ki resource person ru ya kini ki bawan barok kandon ga kenja tes hakaba sedang hakaba ngin sajit la kumno saupo do san pungut maksimum kalong san pungut kenang mengin yo ya ka quality teaching ke jingkai ka piang ka ban badrin leng bagi ni ki session ke bengi ngin sabu jadi tagadau kandon ga kenja tes habana kalian jom institute ka Elelion institute kemudian ka agreement ka bengi ngilaya te ngaku ya meli hakaba kinsa penlong maki ya kini kinsa jit ya kini ki samla ki manlong eligible namarba kan yang isibun habang ikwa ban yo ki quality ki candidate ki badon ki quality ladangin hikai de ki spa de hajarun nginam la tingi haban select ya kini ki kenhun jong kini ki basa select haba kinsa yo ya kini ka jing hikai haka rukom ka ba bit ka babiang kadi di kumto hi ka bangila ban le ngin sim kumba saupo hado sanpongat ka kini ka kompensate coaching ke subject lese ka pair na koi kasi namar ba nginom la ban penkre UMLP exam la ka jong DSC exam la ka jong SSC exam la ka jong ta ka daw ngi combine lang ngi penwan lang si jakai kini baro ki exam ha kini ki session ki bakhat san singi ti ha ka bedi pat bakai village level khndiat ye kadon kai wi kisnong ka ba complete ban an kadika snong syaken mo kadika wi tli kisnong isa ka wi tli ki jaka ka bang syaken kini ki topik skin long kanam dei ka wi kisnong ka wi ka topics kidon ki snong ki ba la ban ko war do lai south li ki topics kat kum ka jingdon kam jong ka kisnong bat kat kum ka information ka bangi persyang ban collect leng ba ki government department skala ban long leng ba jong ka blog ese ka blog kan batay ngi kita kisnong ese ka kamjur ka syong ka khna tingila banung rai ka ones program ha bede ka early marriage ese kidon kisnong ki ba kamdon ka jingta jong drugs tingila banung rai program of drug abuse til ese kidon pa kisnong ki bai ese ki samla ki jong kim tip hai ke lat lenti ha ka yo kam yo jam ka sengkam la jong ti persyang banung rai kini ki career counseling lani sipang kani ka unemployment and opportunities ha ka ba ki resource person ki jongi kin batai sipang kita kilat kilenti na ka banta kini samla ki jongi le si ki badan mensim menteri ki kamla jong ru kila ban yo jingtip lemba kini resource person ki jongi ki badan ki dan jingtmu ban penya kre ane ban biale ki exam ki baper la ka long ki exam ban pule ki higher studies ni ki jing pule ba kam sakmat tani ki exam sa bedi ka kam ka jamru kila ban guide kat to kat ni leng bagi ni ki session ke bangila ban apa ni poy ki snong bat ni pen ya keren hiru ni bat isa risu ya dei ke ni hiru ba lese ki dan ki session ki ni ki kena ki bala ban apply mo ki maka bangi penlong ki coaching ke jongi ke ditang saupo san pungot lese kin apply marjan sispa an arspa ngot Tigidan kini ki bom yo alat beli la long ke juduk nong ki nama ki ban wan session ten rei namar ngile si kisnong ki jongki nginge scam bakin wan ge ki session ki kisnong ki jongki la ki yo lut baro maknaru la ko no kumba 30% nak ke bangi kai nong po ti yo lang si kisnong ro long kita ketika jing tumu nang ba menuru kidom syai kan ki samla hapo jong kadong ba than ki jongi Daka jing temu banyale ban penmi pisai ke school banyo tay ya ke auditorium kaban long ke jing mentoy na kabanta ki khana school hakasi palai jong katayo Kaminken Christian High Secondary School galapen long de ka food fest kam sales of work ya kabale shambanta de ki khana school bat ke no hikai kumju Banten rong ya ke jing don kam ban penmi pisa kom ke jing kersa na ke jing temu babha jong Kaminken Christian High Secondary School Bhoirambong Hakashipau terik urisau arhajar arkusau ikena skol kila penlong dekat food fest kam sales of work ban penmi pisan dekat benta banchna yak auditorium jong dekat skol. La ban kedau ba Kaminken Christian High Secondary School Bhoirambong kadi ke skol ke balapau ha ke jelal leng baki kami kai football ba dekat pulia putih. Dekadang don pat ha pedeng ki jingduna ha ba ban pelat ki kena nakasngi uslap ke por badan ki program. Ketemu banchna ke auditorium ka ban ngam sans pangot iai ki kena skol. Haga bala sakiru bagi kam kelas sedang meniat cekmat daga managing committee. Haga ne ke food fest kam sales of work na lor ke jing day ke jing bam.
La diru igi tiar balathan bat sna penwan dor bat pen itnat hi digi kena skol ki jan kina bala ais ngo bahar digi riu shimet bat kiwe. Ya kane ka Food Fest kam Sales of Work lawan ban play ha performance step dau director ke School Education and Literacy Swapnil Tembe ha ka jingi don rangkat principal jongan ke skol uba everlasting pengrop ki dekat jongan managing committee kino hikai bat ki kena skol. Uswapnil Tembe ul ais ngo bahar digi juti elakai football bagi jersey caki kena elakai Subroto Cup jongan ke skol. Belong ru kadak ban ai kublai baket boket ruyang yakini kirang elakai haswa bagian net menikun ya ke Indo French Football Tournament kaban selong ha Paris. Habakran negane ke jingelang kabla penong ha Palau School u principal jong negane school uba everlasting pengrup uli tho ba kajing temu jong kane ka Food Fest kam Sales of Work kadai hina ka benta ban penmi pisa ban snai ke auditorium. Sebab penil Tembe habakran hakane ke jingelang ulai ke jingero ki kena elakai Subroto jong negane school ki balala benelakai bah bat misai ke sap ke bagidon bat ulong ba ke jelahi berkobai ke snow sarong yakane ke kun elakai jong negane school. Personal side, but I'll also tell Department of Sports whatever help is required, let me know, so that from the department side also will give and keep doing, and all the best for your visit to France, and we just remember that the state is proud of you, so keep shining. And to all the students, you should be proud that you are part of this wonderful school. You have a amazing principal who received national award also, and there are so many initiatives in this school which the state is proud of. Recently, additional secretary also, Government of India, he is very senior, he is 30 years senior IAS officer. He also commended and praised this school. So I'm very happy with the performance. When you are in school, give 100% attendance and 100% attention, to your teachers. Study well, and beyond study also, play sports, whatever you like, do more reading, get some skill, learn computers, and take this opportunity and learn, maximum use of this opportunity, because you are very lucky to study in this school, this kind of school, So make the most of this opportunity, make your parents proud, make your teachers proud, and make your principal proud. Habang inya beteng biang ki kubor ki badangsa ngin penken mau sa sien ya ki mat bakong san jong ka kubor. Lap katanan election badon si haja laispa san phau saungut ki duplicate elector turut kino hikai SSA sa secretariat ban pen sngau ya ki jing dawa jongki. Bothon ka sarkar ban pen kenriak no ikinong de madan haunaiwe. Daga song tengka ajing Arab Menteri Ramba Syaki Bahiying Jokai Hinyungut Kibala Kelat no. Tung dekat DSC daki bom dan jingedai bat kesan bertai bat peni patba yaki mark jongkino yale examin dawa ke KSU Southwest Khasi Hills District. Shongkun ke jingrakhe Durga Puja hakjalla bat rakhe ke balang Presbyterian Jaya ya ke jingdam Shispa Arpausan Snem. Kidayunget Hindu kibasong basa hakanong ba shalong bat hakajala barok kawai kilaya mi ban lek kemen hakajing rakhe ya kalek niam Durga Puja kabashi sen shisnem bat hakasngi ublay kila penkut no ya kene kajing lek niam lek rukom da kaba pendep ya kaba berat blay hawa omkra. Kani ke puja kelas sedang ha kasngi palai jeng katayo ban naduk ni kasngi gerunget Hindu naduk gibaret haduk giblano kata kilalet jingo yak di puja pandal kibaret kaleng kenong ba shlong ha ka kilalet ban bu jing duai ba kilaba mi prasad ba kilayo ni kinong yalam niam kibadan ha kini ki caka mane blai kibabon ki kena berkisamla bat wat kibala he ru kilapong ki jan ki ba itnat bar kedur khamat ka ba kemen kilalet chikaleng ki puja pandal kajing rakhe ya ka Durga Puja kadai kumsi benta jong kajing job jong kablai Durga ya u Mahishasura ni kajing job jong kajing bha persya ek basniu bada kini kisau sngi jong kajing rakhe ya puja bor kena district kila penjor bha ya kajing pahara kulet ban penti kena bakan umdon kanu kuno kajing pentot ya shong suk shong san bat ba ka Durga Puja kan long kabayat bet ya kini gele niam kirunget Hindu lepun kut no ha kasing ublai agaba di hajar ngot di patrumit Hindu na kaleng kijaka kilalet ya shimbenta agaba pendap ya kejing pengam ni kejing berat blai hawa amkra
da kejing kemen ba jing snobha kani kejing Brad Blake la sedang nurut kapor men step ba kladon arspa asop santli ki puja pandal committee haga jala Meghalaya berkawai kibla pendap ya kani kejing let Brad Blake ki bagentup ya sispa kat artli haga district East Khasi Hills sispa kat prateli Harilom Garo bat arpuwe teli Harilom Jantia kini barok kidai kibran hapo ka Central Puja Committee. Kabalang Presbyterian Jayau menta katayau kala penlong ya kecing rakhi ya kecing dap sispa arposan snem jongka bat laple ya ka hakala sing play jongka tayu kecing rakhi kala ne barok shitayau bat lapen kutno hne ka sing play ha katayau jing rakhi la penlong ya kecing seng pat ba ka singing festival ka seminar bat kiwe Amen.
I
Te paralok baro da kita kubor ngi lapoi shikabakut jong tup kubor jong i menta katayo kin se syambyang batpi la syam tayo kublai shibur.